Saturday Emrata wako etagwo Mr. Kahoro. Mr. Kahoro akoragwo haria sports vidaki nyaracagia. Alikuwa na mama Dallas wala view. Mr. Kahoro agibanga rwacio rwake kundu gwitwo Nyahururu. Riu ni rangire tondu kire murathi mendi na gakari. Riu ngigethi na matatu cia bara. Na ngikara gite kia haha mbere. Wathia gwika atia? Direct appearance. Yoni hago appearance. No appearance. Modern appearance. Wewe kana tu. Kana tu mola. Udoni wako kana ikiwa wale moke. Ndio kile budo present hapo. Na mama murati na mohe. Ndio wakiona. Nitita kwa mara wabona ine. Gasama murati na. Ngela kani moheu. That's what I do for a living. For a living. Usamake. Musamo tani. Mohe adio taira. Usugura bitara. Reure. Musama Kenya. Reure. Tuviete agua tae toka haria giri re. Tatana igirari isi thigari. Ndirikete haha ndereba. Moya guoko kurugamia ngari ri ngimekiro. Yore joru. Ugana lift manawe. Kimera etorbe. Tegoleta kula joru. Ndereba kijana kawega. Sondere kama kasiarekire. Sarigiro ukariki. Tugire kinya riu ri twakinya ri. Neda heto ngari ria ikugua. Ndigetha ikwire VIP. Mundu appearance. Twekero tugucemania handu haretwo mailo 7 hatu agithi omena kure mailo 7 igire ni kure ya guthi turathi Marara Tamburu na ni kure ya guthi turathi Subukia tukinyita ya Subukia tukirone handu mukura hena coka hasore twekora coka handu coretwo wega uthiete thio ndu waruraci tuthiete githio guo tuthiete uguo tugikigira tugikinya twakinya uguo ri ikiona ndo kwina hama na madom tent mufagito wego uguo no andu ri mena ihwa no yata oni tari Era kiriko. re Kalibon Khaled Yodo wa. ndio kibira ndo rasio na bitenge ndio Kahoro wa higisa ndiamona riu ri ninge video ta microphone gikemera riu akoro ndo tene madikite Kahoro ta Patrick ndo na eta Patrick Mulage ndo amenyaga ritwa rikira Kahoro so uyo badikita Patrick no Patrick Mulage uyo wari hori bisake Derek Zomdwera ndo ndakundete kindo dionaga wega kikiuga ni Kahoro ni mundu wa batarale atomete tuke guko atureke marire atureke marire bose that's I'm emotional Gemero Kahoro ne modo twendete muno na as we are talking made tuna Kahoro gym atureke muge bu oyo this is prohibition abomination gemuria muraboni nep no gemera akijira uragende kugate mugathi gym nake nani akwire Todo igogo na rere yao. atiriri hane uthi wa gutariku ila ndokurekereho ndakinya mbere ya mwiri kumbe mama ni madiko onora wakwete etagwo Patrick ndalire madiko ando aracio Anida la metoki hali anaingira uguo ri. Tawani ando mera karibu nikana. Tulendi. Kana karaga ko kana tarika question mark. Ni ndamoria metoki no yuma haha ri. Timurati na ni mauta. Makuru ya ndo irima. Oceroni ni gucoka. Ndacokire. Ekero coke igoko na riri. Mena kieha piu. Marathika Patrick. Mathika Patrick. Wana byo guthiaga igoko na baturi ya Patrick. Ya Patrick Kahoro. Uthoni.
Hakora ndugu kumena tulibo. Na tulibon. Wamera atia wapindulu. Wapindulu. Ado makiambia kuragiri watiriri. Kaya ndwikite professional ati. I'm making people to cry. Emotional. No Anita. No, I'm gonna stop it. This is a interview. But by the grace of God, ndage soke tugecoka turagithi uthoni wa Mr. Kaholo na drama na ngarambi cia gucererwo drama na ke rambi cia gucererwo dreka appearance drakorete athuri ku manyotete majetereire no ndike ukisama Shesheni hakuhe nawe.